Bivugwa ko inkomoko y'ikiremwa muntu ari ku mugabane wa Afurika mu myaka amamiliyoni ishize. Amoko menshi y'Abanyafurika niyo akomokaho ikiremwa muntu. Amwe muri ayo moko akiriho muri iki gihe afite uburyo bwihariye abayeho ndetse n'ururimi bavuga rutandukanye n'izindi ziriho muri iki gihe. Bamwe muri yo batuye ku mugabane wa Afurika, batuye mu mashyamba ya kimeza, abandi bakaba batuye mu butayu. Babayeho mu buryo bwa gakondo, bubaha imigenzereze y'umuco wabo n'imigenzo bitandukanye cyane n'iy'isi ya none. Abanyakarahari bagendera ku muco uzwi nk'Abasani Bushmen. Ubwoko bw'Abasana bumaze imyaka irenga ibihumbi 140 buboneka mu bihugu nka Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Angola, Lesotho na Afurika y'Epfo. Bavuga indimi zose z'Abakata, z'Abakao n'indimi zo mu miryango y'Abatawa. Izi ndimi cyangwa uru rurimi bavuga ni rumwe mu ndimi zo miryango y'Abatawa. Aba Basana batuye muri Afurika y'Epfo mu myaka irenga 3000. Bakaba bazwi nk'ubwoko bwa mbere muri Afurika bumaze imyaka myinshi, ndetse bikaba binashoboka yuko ari nabwo bwoko bwa mbere ku isi bumaze igihe kinini. Abakurambere b'Abasana biyomoye ku yandi moko mu myaka irenga 100 itambutse. Ubushakashatsi bwagaragaje ko Abasana bo muri Botswana bakoraga imigenzo mu myaka irenga 70,000 yashize. Ubu bwoko bw'Abasana benshi bibera mu butayu bwa Kalahari buri ku buso bungana na kilometero kare 360. Bukaba ari ubwa kabiri muri Afurika nyuma y'ubutayu bwa Sahara, n'ubwa gatandatu ku isi mu bunini. Ikindi kandi ubu butayu bwegereye inyanja ya Atlantika, buherereye mu majyepfo ya Afurika hagati y'ibihugu nka Botswana, Namibia na Afurika y'Epfo. Bufite itandukaniro rinini cyane n'ubundi butayu tuzi, kuko bwo bujya bugira gutya bukagwamo imvura, bityo bigatuma hari ibice byabwo bijya bigaragaramo utumera duto cyane bitewe n'ibihe. Ubu butayu bwa Kalahari butuwe n'abaturage ba kera, bivugwa ko bahatuye mu myaka irenga 20,000 yashize. Gusa kuri ubu ngo abahasigaye n'imbarwa. Ubu butayu bwagaragaragamo ibiyaga bitari bike, nyamara ngo amazi yagiye ashiramo arakama ku kigero cyo kuba umwuka, maze ibiyaga bizimira. Bityo nk'ikiyaga cya Makadigali kihagaragara kijya gikama burundu mu mpeshyi, kuko ubushyuhe buba bushobora kugera ku kigero cya dogere 100, gusa kikongera kubaho kuko mu itumba habonekamo imvura, ndetse n'ubukonje bukaba bujya bugera munsi ya 0. Muri Kalahari habonekamo inyamaswa z'inkazi zo mu bwoko bw'ingwe, ibisamagwe, intare, inzoka z'ubumara n'izitagira ubumara, scorpion ndetse n'ibindi, kuko ari naho hanavumbuwe isha nini cyane ku isi, ikaba ipima ibiro 910. Si ibyo gusa, kuko ari naho hari ikirombe gikomeye cyane cy'amabuye y'agaciro nka copper, diyama yigeze kuhagaragara nini cyane, iron, nickel ndetse n'ibindi. Nubwo Abanyaburayi bagiye bakoloniza ibihugu aya moko abarizwamo, aya moko yabashije gukomera ku mico yabo, ndetse amoko menshi muri aya iby'iterambere cyangwa ikoranabuhanga ntacyo biba bibabwiye, ndetse nta n'inyota yo kubimenya, ntibagira amatsiko yabyo. Urugero, ubwoko bw'Abaharz bumaze imyaka irenga 100,000, bakaba babarizwa mu gihugu cya Tanzania. Ubu babarirwa mu baturage basaga 200,000 n'300,000. Bavuga ururimi rw'Igiharza. Ubu bwoko buzwi nka bumwe mu bwoko bumaze imyaka myinshi ku isi, bazwiho kuba bahigi cyane, ndetse bakaba babayeho mu buzima bumwe kuva mu myaka irenga 10,000. Ubu bwoko ntibujya buhinga, ntibugira ibigega bahunikamo, ndetse na n'ahantu hihariye bagira aho kuba, buhora bwimuka buri gihe. Ubundi bwoko nubwa basangwa butaka. Ubu bwoko bumaze imyaka irenga 100,000 bugaragara cyane muri Afurika yo hagati, cyane cyane muri Kongo. Bufite abaturage babarirwa mu 900, bakaba bavuga ururimi rutandukanye bitewe n'aho batuye. Abasangwa butaka b'Abanyafurika bazwiho cyane bitewe n'uburyo ari bato, ndetse bakaba ari n'abagufi, ntabwo ari ubwoko bumwe bose. Sandawe. Ubu bwoko bukomoka mu gihugu cya Tanzania, bumaze imyaka irenga 87,000. Kuri ubu babarirwa mu 60,000 by'abaturage bavuga Igisandawe, bakaba baturanye n'Abaharz twavuze haruguru. Gusa uburyo ururimi ruvugwa ntiruvugwa mu nkaka bitandukanye n'Igiharz. Abasandawe bakomoka kuri bamwe mu biremwa muntu bya mbere, ndetse bikaba bivugwa yuko bafitanye isano n'ubwoko bw'Abasana. Bazwiho kuba ari ubwo bwoko bukuze cyane mu mateka y'ikiremwa muntu.
ubwoko bw'Ababerberi bumaze imyaka irenga ibihumbi 10 batuye muri Algeria, amajyaruguru ya Mali, Mauritania, Libya, Niger no mu bice byo mu burengerazuba bwa Misiri. Bavuga indimi zabo gakondo ndetse n'icyarabu. Iri zina ry'Ababerberi ryacuzwe n'Abaromaniya barikuye mu ijambo ry'ikigereki barbarus mu nyandiko z'Abagereki. Ababerberi bari bazwi nk'Abanyalibiya ndetse mu Burayi nibo bari bazwi nk'Abanyafurika. Ubu bwoko bakunze kwiyita Amezi. Ni abaturage bakavukire muri Afurika y'Amajyaruguru, bivugwa ko ari bo bakurambere b'Abarabu batuye mu bice bya Afurika y'Amajyaruguru. Reka tuvuge ku Bamasayi. Bamaze imyaka irenga ibihumbi 3 baboneka mu majyepfo ya Kenya no mu majyaruguru ya Tanzania. Abamasayi ubu babarirwa mu 1900 bakaba bavuga ururimi rw'Ikimasayi. Ubu bwoko bw'Amasayi ni bumwe mu moko y'Abanyafurika buzwi ku rwego mpuzamahanga bitewe n'uko batuye hafi y'amaparike akunzwe gusurwa mu bihugu bya Kenya na Tanzania. Bazwiho kuba bagira imyambaro ndetse n'imirimbo byabo byihariye. Abamasayi ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo cyane mu gihugu cya Kenya. Bakaba bafite inkomoko mu majyaruguru ya Lake Turkana, uburengerazuba bw'amajyepfo ya Kenya. Abamasayi batangiye kwimukira mu majyepfo mu kinyejana cya 15, bakaba bazwiho kuba abarwanyi bakomeye kuva mu kinyejana cya 19. Abanama bamaze imyaka iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 140. Bakomoka mu bice byo muri Afurika y'Epfo nka Namibia, Botswana. Abanama babarirwa mu bihumbi 130 bavuga Ikinama n'Icyongereza. Nibo banyuma bakomoka ku Bakaikoi bafitanye isano rya hafi n'Abasana. Ubu abanama basigaye nabo mwimerere bake bitewe no kugenda bakingiranwa n'ayandi moko ndetse n'icyorezo cya gapfura cyabibasiye mu kinyejana cya 18. Abanama borora inka, umuco bafashe nyuma y'uko usanganwe n'Abasana mu myaka irenga ibihumbi 2300. Ubu bwoko bwatangiye kwiyita Abakaikoi mu kwitandukanya n'Abakaisana. Nibo bonyine basigaye. Ni naha dusoreje igice cy'ikiganiro isi n'ibihe cy'uyu munsi. Twavugaga ku nkomoko y'amwe mu moko y'abantu yo muri Afurika n'imibereho yabo yihariye itarahinduwe n'impinduka zaranze isi, harimo ubukoloni bwaranze imibereho ya muntu muri rusange, ariko aya moko akaba yarakomeje kubaho mu mico yabo gakondo itarahindutse kuva mu myaka amamiliyoni y'ikiremwa muntu. Ubutaha tuzarebera hamwe imibereho n'ingoma bya cyami byaranze u Rwanda rwo hambere hagendewe ku bihe bikomeye byaranze ingoma ya buri mwami ndetse n'abarware bijyanye n'imibereho ya rubanda rwo hambere. Turabashimiye.